Yense kasebo no ase na yesra so ba yen Facebook no eso a eye adwuma eye DLFM 106.9 wodo adwenkyere nyina fa so a ye beje bra kenkan ne nyina nso edi ama wo yense kasebo no ase yense kasebo no ase a na ye efri ase efri nkrapompore mantamu na bese enenan elie ana eku a ye fa wonum ese democracy hub wonum eye maburukuo wo mate egu montre so a ene nkrapompore mantamu nyasam kotoa anye wo matu ate no etiripo adaso eye stop galamsey now na eye protest ya wono mode tata mampani akufo ado se bi yesenko opani de won trafie masefo anfo na so mampani akufo ado alimmienu an hwere santamo galamsey abugan na yensem sei ejei anunti emaburu kirem se dabi wontime ntena se emase bi eburu wokwode ba woyini emfrankoko anunti wo moyi ne fo makoma akọ edumienu asi ho se won beti atua kronkron tasukoko edi akire mampani akufo ado pa afire se na memwe mu mfinhia nwotwe de watimi ayehwe han amagadam se ase o man ha dwen pa na wobra wo mo ati atua no wo mo dinka ne apolisifoɔ kɔhia ne mpire no so amaka afire se empani sisa kotokura mienu nso ehia ba akopan na wobra mpanifo ma akwan se wo mo enti wo mo tua no ene ya chi nipa ne bia gumo pa eno asamokae a Facebook so ene social media no so abrewa wanya mfinhia du osia ene akwada wanya mfinhia du apolisifoɔ kyerɛ sɛ yache wonom emrantie ni bi ya yire o ma kyerɛ sɛ nyasam kotoa na eno na yɛkasa apolisifoɔ kyerɛ sɛ wo mo anhwe ya emabru no atuantie no begye apolisifoɔ nsam eno nti akwantempo ahodo a ekokopie mu ewo Jubilee House nyina no apolisifoɔ kyerɛ sɛ wo mo de korokoro atom sɛ pine eno nti sɛ bia wo free 37 na wo kwakopie mu ewo Accra Central de yɛkasa sa kwan wo masi no sada nso na sɛ wo free eya Okogyeabour police headquarters wo na sa wo de wali kirem ewo 37 so a ene epekwati kwan efese kwan no apolisifoɔ timiese no eno achi no sɛ bia wonam ka akodi na so wani ebepie mu ewo Jubilee House achi hon so a tumuda wodontwensan efese apolisifoɔ kyerɛ sɛ sa kwan no ma block efese sɛ wonom anto sa kwan no mu a sɛde mabru nani abre no anhwe ana bambɔ nsensem atimaja apolisifoɔ nsem na eno ana wo mo edi mabru nanim sɛ demonstrators no emu baako ayeni ayi wode kokobo akọ ade ma demonstrators no any protesters no se wono mo hwe na babia polisifoɔ wono wo mo antwe ama wonom afenso sa polisifoɔ ye wo madwene se wo mo ba bachi sa mabru no a wo mo ne polisifoɔ no enye gidigidi bia wo de wo mo mre wo mo ho ase e ma polisifoɔ no so wo bechi wo mo a wo mo nchi wo mo nyina nkonkogum na se prison ho no mo ye ma ye de a wo be yi bia sa pie wo de to gachirem se botayente wo mti go mantre so no nya ne bone kwan so a na mo nse na be ya empanifo ni wiase amansa nyina behunu se mampani akufo do timi atemase ama gadam se asai wo man Enquires breto asai yensu wonsuwa enne kyerese yensu akese nyina no timi asai ya yekasai esuo bosomponso gadam se no wa gene chefa pa na wabra ni ekasa no emunsam enie. You know, in this week we have seen so many professional bodies, organized labor, everybody drawing attention to the critical harm that the environmental crisis of irresponsible mining in Galamsey is. We are ensuring that young people are participants in that conversation, that they are showing up and ensuring that this is not something that affects only the elite, but it's a problem that we also face, particularly young people whose futures are at stake now. So this is about stopping Galamsey and irresponsible mining, and we are saying that we cannot fashion out a solution, a sustainable and integrated solution, unless those who have been in charge and stewards of action, which is critically the EPA, the Ministry of Environment, the Ministry of Lands, the Lands Commission, the Forestry Commission, who have failed us. Those individuals who are managing those institutions must resign. Any ayeti organizers no emu ba ko ne din adini ayi ana ode sansem we ato nsem trofo anim na wo ba yen Facebook no eso a sani apolisifoɔ na si abo apeso na apolisifoɔ pick up wo ma che mrantie bia gumu atrasanya asem koto awo wo ba yen Facebook no so a wo mo apolisifoɔ ache wo mo nyina no ye de mfoni ne nso a kyerɛ wo pa na eno achi ana wo mo a ati atuan protesters no ebi agye bre no mo kyerɛ sɛ wo mo ne nsem trofo be di nkomo ana nsem a mo obia no mo nka kyerɛ Ghanafoɔ eno so mo nsem nie. Save our water, save our water body so the I come from a mining area. In actual fact, I am from Dunkof, and if we look at the water bodies and the things that are going on, in actual fact, our lands, the cocoa that we are losing, the rubber plantations that we are losing, the palm plantations that we are losing, all in the name of
galamsey. Talk less of the water bodies that are becoming more and more poisonous every day. We realize that if nothing is done, there's going to be a very serious issue for Ghana in the next year or two to come. The most annoying part is that the political parties are actually part of the people doing this thing. From corruption to crime. Yes, they told us that they are coming for corruption free. They are coming to protect us. We have money. But this is what we can see now. Everything is damaged in the country. Everything is bazaar. And our water bodies are destroyed. We need our water to be clean. We want them to stop galamsey now. Galamsey water. I can't tell river. I think the river Pratt. I am not going to let my grandchildren drink any of this Milo. We say no more galamsey. We want clean water today. We don't want it in 2 years old. When we wait for his committee, how long will we be drinking galamsey? Do you know the acheke you eat? Galamsey is in it. Or you don't know that galamsey has entered your acheke, your plantain, your yam, akrantia. The cows go and drink from the galamsey water. And we buy beef and we eat it. We are full of galamsey. As we are walking, we are poisoned. Enti ebusuanwenu eye Ghana for adehye emeburu ne mnante a wobuafuo e kire se galamsey no age Ghana for nsem se ye wi aprem to breka se boyi age Ghana for nsem se wa eno ho abufuo ne mu nsem ana ebusuan wate no yanto akasebo no so a na ye free ka bopre matemu 37 ne ye de ne da kire mu e wo Upper East eye region mu na mpenifo mu do mu dwuma e wo Northern Electricity Distribution Company etwanitia e kan se netco wonu ma ka se kire mi se wonu montase se betra man Ghana mu na mpenifo betra se no ma yenhwe han se ne wo mba be ka je se ne B Power Authority and having so Electricity Company of Ghana ECG e de abom baako e meja o ma sika ta o mata so dwetei ayo mbotom se ma e de sika be hjem everise adwuma kru no e yakum empenifo yikyem se da bi wonom entimi ntena se o man Ghana yetimo no mpenifo ntumi mfa mra we nkoto ma hyebedwam ma hyebedwa ntena se emobo ho amaji ntomti o ma ya hyede kyerɛkyerɛ pa wo kyese ne atifido ban tema nyasem kuma na de je ne kyerɛm se ekoba ne se pe na mpenifo tena se ama yisi je ya dwumaku age ne ho edi ne dwuma ena afin so enet kofo nso o ma dwom ho mu de dwuma B Power Authority so adwom ho mu de dwuma enti e ba ne se na dwuma ye fuei ebedu se mpemprenso be ka dwuma nyina de bomba ko se pan wa hwe na be yi o mu nyina de mo ma kwatere fe mekom ekokum mo yere ena o mo ma wana mu kyerem se ye kese o man Ghana mpo emu aya den adwuma ho aya den papa panti adenti na mpemfo betena se adenye hyabone ante sade beba e ma de hye bi ho kaka dwa mu nti wana mo ntia se ne entia ese okina da na penipo no kasa de ma kyese ne adwuma koyin eya presra anafo wakasa kyerem se enema we ne ha o mo pa ne se de o mo ntena se yenhwe han mpemfo ento fufo mfamfo mo kwanti enfo nhwe manu mu nti o ma ya kyerɛ mpemfo mo de se sa ne moto moto no wana batwa sense sa pa de o mbatena se no ma yenhwe han mpemfo atete wana mo kram oje man sentofo kasa ye emu enkyerɛ mu nie. Imagine ECG with NETCO. How is that going to reduce the distribution cost? How? So we, staff of NETCO, Upper East area, we are organizing prayer session as we see us here to seek God's divine intervention to save Ghana, save NETCO, and save everyone that is interested in love Ghana. So we are here, and we know our eyes are red, and we're not even in heaven. God's eyes are red, and we know God will descend with superpowers to stop that measure. Eni a wuti ye aya kasamafo ede ma netco adwumayafo no ne den ade prinsra anafo ena wotre se wasra yemo konkron se ne bia Ghana mpanifo ahya wonum tu sa na mo no ogyan firi so mehye wonum se be betimi aboa na epa wonum abo no wonum betimi asane mum ene wachi ena netco adwumayafo no bisu kirem se dabi wonum so nhyam hye omobo panti de ya kase bo mo kwan ne mo makase mu no na wonum so enkyere wonum adwen ene so mu enkyere mu ni tesi ya kase ya training ni pa bebre whatever engineers ka ya bom ho a omo hwe se
Tama division ebe koso. Aba so ne ko ba ko a, wo mo Viera manie, wo mo Isi Germania, wo mo ne ko manie ne ti ya se, aban se, oba be kan nyina bom ba ko. Na ka bom ma no che problem na solve. Aba wo di Isi for ka tuom ka, se Isi Germania den ko yi a, mumpe kwa mo be fa so a, adwuma no be koso. Na nya so be ko ka bom no, na solve problem. Eti net ko dia, ye gina open ti we na hyase o, we dey warm up, munya ho hwe. Eni a wote ye eye mpanimfo a wonu de omudwuma e wo Northern Electricity Distribution Company ye twanitia e kan se netco wonu madwuma ye fo ni bi e na wote se wonu kokwa pai e wo zenie Upper East eye region ni mu a ye de mu nkire mu e de asunwe ye nto awia pram to breka se bo no eso ye de free enkra pompone mantamo ansansa akrokoti akwa DL Wahanisia ekiripo enkono wode wadwenkyere no eto Facebook no so e maye ne a ahobrase kwa so ye begebre na yakenkan ni nyina dia so Ghana fo ofiri se wo pre won ko awuti e wo ko animu ampani se amanfo so woni gya wo fo adwenkyere ne bre yen to akase bo no eso ye to akase bo no eso a ye nananu aka to wo se dompa kurotwa amansan wi aka no se asakraman wo botrape wonya yimtuo sadan so anadua akokwa na setena so a wodi awuo no entekuma won tenanse ntonko da eba ne sa no a ebeyi man ahwa pampam se kwe kodwo presim hallelujah mo na ebusuya ensam no enio sa ena ya fofida nti bibia wo mbimboa sa netie ene e kristofo dia ye ne die do a kristofo ne nkasa akonta kan bi kakra DLFM 106.9 mo akonta kase ba no ye to aso amamode a na wo my Ghana adehia wono mo ye adwuma e wo mo kire sahodo e wo maimu wo mo nkabom kubatan eye mo kire workers association of Ghana ye twantia ese mowag wo mo de atodwa akirem se wo mo dwumadi a wo mo die se mo kire workers no hu pa ese na chimota forest nanso asaban we yi nani kura on pese obetie on ba bibiada enu nti mo kire workers de nkrata pie monteso akirem se dai sayo wa nyai sayo a Jamani kanso jamani ka enye yiye enu nti nyankopon ya domo a wo mo tie atua bosumi ne da toso aduonu ensia eye ya wada eben mo kire workers a ye twa ntia se samalefo no wo mo ade wo mo na de nyina egu fom ate atua ka kire Ghana ban se ayeye na wiase no se wo yafuru ya wo ya na se wanwe wo se a obi edi hono mo a obehu mobo wo mo nkrata pie montre no mo kirem se ebre bi a entwa mu a kire se enche ye kura no womani aban esinkonya ana omka kire aban se aban ye yadwuma na ye se mo kire workers no ehu o efiri se yedi obi a wawuo beba na yedi yensa woro ana edware nipa no yedi won mpane na yedi kire se yedi so se nipa no no ewo sunsunso obone ewo yapomde kwa so ntie besre de obonifa ne se personal protective clothing ana se equipment PPEs aban ye hia bi mo kire workers kirem se wono mo kan eni abaye sinkonya die twa to okura no wo mo kirem se wo mo ni aban ne hia ye no aban ne ka se wo baye ho adwuma enu nti eye Ministry of Health eden krata aba mo entre so se mo kire workers mo nsam a mo kan no emu apipa se premier ni abekwan enu nti ye de baye adwuma wono mo kirem se efiti yanka to apen so bepem ne bo hye no aban ne hia ye no woni so na so mo timi fa telephone na so mo fra aban na saban mu mpanefo agiso a ene ensam a etebo abotesam ana kire se mo kire bakesi kire se mpanefo ka kire wonom enu nti wo mo mpekye no wo mo mpagya no ana wo mo mpade ntoto mpade no bia nyankopon ya domo a ya wada ebai mo kire workers twa Ghana fa na ba bia hia nyina no enya de se womnom ebetwe ama Ghana ban enu nti wo mo dom na de nyina ebegu fom se na ba ya wo mo dwumadi a wo mo edie no aban behu ne se wo mo nkwa adasan mu wo mo ka kire Ghana fo nyina se atuate na wo mo tie no ebetimi ni sunsuanso abonen abra ayasabia na wo Ghana ne nyina titiru ane hospitals no a wo mo esanra ne eye mo kire ene ho enkekan ne nyina no efiri se efunu de ebebuso pa efunu ebebuso e wo mo kire ahodo no firi se mo kire no eyade se yedi funu ne ba na se mo kire we kai wo hono mo a ana wo bedwale funu no wadi funu ahye fridge mu na sa wodi funu ba na sa mo kire we ka woni hono mu a eni efunu no gise bia mo de bɔ mpesie e wo krom ha enu nti wo mo tie atua abusuan ya bu ahomode pa na yakwa homa so
na ye ne wopani a won na ya Asante Mantam dwam training ede ema Mortuary Workers Association of Ghana ne din ade Ebenezer Esrifi yane no edi nkomo ne abusa se wo mo nyina so no ewom se bimpani se akokọ be de woni ade tea de nanso wotie de free woni ano ye boy ye homode se ye ne wopani no ebedi enkomo na ye busa na se wo mo atuatie yi emu enchiremu ankasa enesen enu nto ba ye Facebook no so a ene efunu ahodo a egu ho no mo no enye asam kotwa mienko ahoma so na ye ne yewura Ebenezer Esrifi eni nkomo wo ya Asante Mantam dwam training edema Mortuary Workers Association of Ghana yewura wotie enka ye mo hamu akwa ba de bankra pompone Mantam DLFM so yo mini amejom so pa yo yewura we de ye da so de anopa ya yenka bi hyiemu enkrata ahodo a mowak ye Mortuary Workers Association of Ghana modi abran kire se nyamenya adom o ya wada ba mu otie atua edem na de egu fom munkire mu ni munyina so ne san yo mini amedase na me chieti po nyina so am say strike the order section 159 at 651 2023 labor law na em akwan say association bia Simeon Tiatia na se no ma din ko nya banti no on kwan say ade ni no ma gu fom enti ta kwan no so na ya fa sa strike na eba na edi kan no em say wo hwe ye letter no so be mu say yakatu ansem enko since 2020 akatu ansem bebre atemu a aban no on fe ma yen ya twia yen sankan wo hwe baby so a equipment edi ye adwuma ko baby a aha dwen bi ni ho ko hwe baby ankofo gina ye adwuma aha dwen bebre san no mani na eka ho na yen COVID-19 na ba yi na ni Ghana ha mortuary for ibia kunaba papa and the promises are aban promises so the ma yen yen sanka mu bia ya twen ya beti sabre anu nti na ma ya kaka ya ho se endu ya wada na san no mani na ntoto na nan se na ta ya de na de na abegu fa yewura se wo ka se PPEs ya bobo so kire yen de na for me PPEs no de niam na wo mu se de be ya nkwada ne mpani nyina kora beti ase oko baby a logistic idea bit say gloves idea aduma DLFM 106 tada yes empaboa sanyoma na de ni na nyoma ye de boy ho ban se na be ya infection bia ma ye nso no sanyoma ni na okwa bibiri bi ni ho bi de na tale hunu gloves kra ye de ama nkropo bibiri a o mu ye bi ti sanyoma no na form a ye ka ho asem yensa enkata ayoma ninti yedi enoma egufon yewra ye kan se mfinhia nan ne ye wobra COVID-19 ne ba ye no ye ne wodi nkomo e ma sa wo hawi ya na mo boso a eno no ye nim bepem ne bepem na ye kase no sa gloves amode be hye monsa ne niema hodo amode be hye de ayadwuma e wo mo kyere dem ho no ana mfinhia nan ne monsa nka ye anase from COVID no ye di bia brɛ mo na bia enso intina mutu anamoyi mina dasi nya eba no ya kakra bi DLFM 106.9 endu baby a sisi o luje bi kura ho baby obenye bi o baby a o ye bi o baby a akofam nti ha adwen pa nso na boa yan ama yan bambo ama yetumi adwuma no yewura ye kasa yi ye beka se enkofo ade hye fridge mu a bi a efiti na wotwe a ye besi mu yi koyi nyina no ana efiti na ekoyi nyina no ye won mo mbepɛ sɛ wɔn baba bayi wɔn mu abusuafo akosie wɔn ne adeɛ sɛ kɔba sɛ aban na ntie mo na bi a efunu na ɛda so hyehyɛ fridge ni mu a sɛ busuani bi ba sɛ obayi na mu a ho na ba attend to sɛ nipa no ɔbɛda na nsa kan dis ne de hyɛ na ne busuani yo me dasi wosuma abrewa no maneko na ba bi obukwa koto de na o ride sɛ minni ho de oban sɛ minni ho obi ani ho a wan na oyi ama nti sana gumidi na ekono enti efuna mefa ne se bia nka busuafo ache ho nche na maka ho benku ahan ho canopy ye kwa Okogyeabour ye beba no ye se Mortuary Workers ekwo demonstration na say wo mo strike nti no busuapa ni besa akofie ni busuafo akodi benku no because efuna ka fridge mu sa pepe
A day try to a money are buying any sa engagement here da ben. Papa check 2020 no wa yeshia no. Let us be free alcohol. Omo enkasa u the letter never call yan respond sa nko na ekoso. Yera mayana se ne ani yemfa wonsia bibia ni a wada ma besa ba won champion. Yo, Mr. Das, Michia, a safe winner, Madam. Etiefo nyina nso agye so abusuan wapani a yene no atwetwe nkomo ene din ade Ebenezer Esirifi wono wo senior pathologist wo konfa no che abaya asabia na asante mantem nso wono mo ayi adwuma se mo kire wekese no ye nananom beka ne se samalefo no wona ye wo nyina chairman ti Kwadwo fiti na ekuri wo ye abusuani a efiti na ekoyi akopem ya wada de wo funu bi akoyi sebe ya nkwanhye bi ama because adia ba ko ya pa no se wa chinchinam riruwa amana ben na bia bankuta agya so na mayi nu jollof mu na obekopa se okoyi ufunu ya se mochire wekani honti efuna ka fridge mu a se ade ba ko ha adwen ne se ene na abandodo na akwaje bosia eni pa akwaje ne ho bosia no wotete ye na se hweze de ye ne beko mu wie ya na ogina ha ogine sika ti se ko basa na se ye ne ba na mkofa furu na ba na Ghana de hye nso emu ne nampa no so mo nsa da mo nsa sa o dabi ndi zo mo nsa nka emu ne dia ehwe ya kana be yasem kuma enya asem kuma nti e besre we dia hwe na se ufunu hima mo so baku ina ni manimu nya se be ya nkobo ayi asika bia na usufuru ahwe na ye ntumi anye so nti ebusuafo wo between efiti sabre akopem wuku ada nwumre sa ne tie mu ofunu bia mu nkonkoyi we dia giefuno se wakai ye giefuno bia ye giefuno ha we be part 4 kra ndi ze man kofa dia maso be ye hye pa wo na bende o bia ye free mu no na sa na tie o so se ko ba se bia me abusua pani esesa nka me yimi funu ene na bia mekọ no aban no entua wo mo kai Anthony Meyama wonom na wo mo ko strike no na bia 2 months or 3 months achi na bia ombeba sa extra cost na bedaso wono metua na se mentua entina ehu behia se abusua pani be frɛ potipuru nhia mudia de manim ya okonseka bedaso a obetua sa era utimi ka se huntua se entina o ma kan DLFM ekan nsamtrefo be kama watebi eni se wante na wanya ne saade a uzika na oni aba na ekokon ahia na se we ka na ne kopiri ekwan hone de be yere panti be sere se ne manim ya momodin se abusua pani fo no omfrɛ empotipuru aye nhia mudie no munhia na ne manim no mba ko yi omunyi se sika o mata asonso de momodi ama ne na hwe na mene twam ne so mo baba ka agya ono mo akwa kutua ko yi nte saade ya ne manim yo momfrɛ emergency meeting no munhia no munko yi nte saade o maso be hye ba Kwadwo se na ye holiday o ne de ye fofida pa ana asemu abahwe mu saa enti se ba ne se pa na se ayie no de aban yi wanhwe ama wo mo a madwuma na se ayie no ama na te se ifraban enle sa na ye beka no Kwadwo eye na ama ne fraban se onu nti na ama adwumayefo no eti atua no nti eye na ama de agye se busua penifo no kɔ aban ho no mko pedwe atani bi de so eye ne so on say obi wo hono mu a na nka wati ase no wo fans yo so hu pa enti nka abusuafo nyina ne fans ne hwese o Kwame apia ye we de
ye beti atua wonu se obi timi wu na obi ni atade tuntum otimi kura te ne curtains at the pama yi atade de ko ya we dey say wasem wa o oh na asem we dey say ya ye bi pen e bi ko bobo sin akura ko pama yi ntuma ne ho ntade a oh ndisi okotwa na ase akokire na ho fe unsa Ghana na occasion bi dura ene ye dey ya ho fe di o o dey yankopon ya adoma on the 29th of this month be pm e wo Bayview village wona be hu say the Ghana for e fa woro mo ho fa because me kasa branch bi wo me kurom kodo me to many hwe benkum hwe ne fa me ni atade tuntum na me so me ma me curtains na ma of edu kofi gina so pam na adwo no a ekoye ne mu me na me kro no enti say yes say na say abrantie no na baba wa na wo ne ho odom nanso eye no obi ama ne fraban Ndia said you on Musuano no. Musuano. Kwadwo presi. Hallelujah. Man said asa me so ma simpoku a. Na ma yetwum kakra. Why? Bibia dia dance say why yetwum. Kwadwo bianko. Oko yemfri asante bantanum. Na yemfri samalefo akache a. Na ye de ani e kire mu e wotoe mantanum. Na bokosam kese a e da toe mantamu no ene sen. Okopiemu ewo nkrofo a omampende da wanya ne ba bi kro na nanka aka ne no oye omangana omampene ne odikan osagefo doctor Kwame Nkrumah nkrofo no ofie na subontin bi da hono mansuo no edi eda so eya river subre na sai nsuo ya bakosam kase ni nyina ne sai osagefo doctor Kwame Nkrumah wanya ne ba bi kwe no aka ne no wo so pa no kofa mpotem honom ema na nan ko kan nsuo no na nipa ne bi edi nsuo no mu agro na oka setapi ensuo ni yesu kase a da chebetimi abuo mpotem ofo pa ne senti yehe na obi amamoden atotu nsuo na se ne senti empenifo mo ne ehunu ewiewiem no mu da che de besie no ehye ne nkom se de tie bia da che biada obele ni pakasi aga na ma nyinaa wa hwe o ma nyina betimi abehye na se ene na mso bi mo sajefo doctor Kwame Nkrumah nya ne ba bi kurei e bi o man ga na ma esizo ba ya o man ga na ma mpanin na si ameke sei ensuo no ede ba bia Dr. Kwame Nkrumah nya ne ba bi kurei ni mize eye ne mize oyom no e ho no mo pe ene ensuo yeta na Ghana de hye bi a wono mo nkrofo adem na da hye o mo nsem atu nsuo no esesefuma gudie hom ase nsuo ne ahunani se poto na de hye mpotem wa kirem se anam se nsuo ne abakọ semsemti sakoba se nsuo wo mpotem nyina wi a sa nsuo ne de eye esubonte ne de eye subire no enwe da nsuo mpotem nyina ba wi na nsuo nya de ba wi na mo abomaden atumi atim anya nsuo ne bianom na ade hye ne kirem se yekese anam se nsuo no galamse fo asa ne nti enso amnanom ehwa ye din ye pa de ma wonom no pani aje mre ene santofo kasa ne din ade Christopher o kira mi se wei ade ho akase abeto wonom so firi se sempenifo ma wonom pa ma galam se wo mansia no na kwa akoso ewo nkrofo no potemu abedu babi nso mmanom po ehwo ba ya de mpan ma ba ko so aje mre ene santofo kasa ye ne din ade ama begina ono so kira mi se eha adwin ye firi se enso ye na bua wonom sempenifo batumi abuo mpo atu se ne bo ho bi de ma wonom mpan ka ba ye wo de nanso no sempenifo ma wonom magalam se ye so antimi antwa asetemba ya de mpa de ma wo kirem se empenifo do de potem ho nan ma himfo ni bi e ka ho bi ofiri se okopie mu awa anhia na fi so aye bukazo ahimfo no wonom sha ensa sha ase na se amikese galam se no asai ensu a edi eda so e sube ni senti empenifo bo wonom na sa na motu anipa bi etuo no wonom ezi anokwan e ma empenifo je mre ene tantafo di nkomo no emu ekire mu nie nsi we de nkatete no ene enu bi esadware esa kwini ma kompo ni esanom se dru dry season po na se yumpa etumi tibula ewo emu yesaye bibia sana nsuho nsu tobra na ada na so sisi ya de nsie de mo mani tue ya de yehwe ya enye yenti nsu ya nom o sisi enko ha de why de pa so dem so ya na mana bisa so dem se de sisi ya se mini se mutumi anya wohwe mutumi ka wohwe man yi nsu ya no ana edwale eno ana edi ye bibi welu mpantre ye no na eno ne ye no ukọ de tifun ko otumi ni bi aye ta sota omo ye mo mugabisi o ma se ni nyina na ada se shire ebuhe nse na sai nse no bisa ha sabudia bisa anwa hene boka so hene nkrofo hene ka ho omo na ye mpanfo omo betumi ekire senti ya nsu ya na yesa se mpo mena ne panyi bi ka ho asem na wokwa mo ba piai ye nsu ebure bi wo ho ye fa ne ye ha so na ho na ekoto nti ye deda na wiem na awia na wonye nsu bia eni a woti ye aya dehia wonom ewo nkrofo a eno no ewo jeze ne atema tanum
ena wote wonom akwesem na ba Facebook no so DLFM 106.9 inso ayebo ne din say subule no ena bofra kete ogina mu a wodi magraphy say galamsey fo no enya ase na wiokon na de free wasagefo doctor Kwame Nkrumah wanya ne ba bi kro ne mpotem honom eba no Kwame Kwadwo okon Ghana wo say ye protecting and heritage ye ni sa nimdia no say ya bekwa be bo ho ba no okon eden bi eten be say de nsuo ya hye Kwadwo nim sa nsuo wo ye ho abakwasam kyerɛ sɛ wɔbra na Kwame Nkrumah hyɛ ne maame akyi no na ne maame ade ni twa nsuo yi kofi fa nsuo no to so bie man wadaroma fa nsuo no to so man abakwasam kyerɛ sɛ emra na Kwame Nkrumah hyɛ ne maame akyi a wɔde ni twa sa nsuo we no Kwame Nkrumah na wɔhyɛ kyerɛ no ane nan ensi nsuo no mu ne nan kan nsuo no ana wɔka kyerɛ ne maame sɛ mama anase maame watia enam so ono na wo hyekire no o ka kire na mame se eno watia enam so ensuo we nti eyade bia sanka o men ye pe bibia ye de ebe promote tourism anka sa ensuo we ka ho ya bekosem kese pa na nzo ne okode eduro ni se we kura menya so se we mpreko kura bepe o hwanko we mpreko kura mfanya hwe because nsuo atumi asai ama mo frank tenkete tumi simu di mu agro de okode na de be bio nti ebesre niam bi ho no ya ginsemu a sempanifo ankasa fom na nsi fom a on se Kwadwo Bible quotation be na yese se Yesu se hwan koyi kawa wa adwene anum osade ande no I think say we Lucas empaje metumbo ase wo think say esa ehwa ne wo mehwede de ama wo Yesu na yi kawa ne firi adwene anum ana sa ne tie sansa nkyerɛ ne binie because Kwame Nkrumah hye kyire ono a akwada wo hye ne maame achi a ne maame di ni twa nsuo no aka kyerɛ ne maame sɛ maame watia enam so ɛwɔ nsuo num ampani ampa maame no de ne sato mu no na watia adwene so ampa amwa maame na timi ayi adwene so this particular river senke eye o man bia ye wo proper leadership a ɛsɛ we nke bɔ ho ban serious okon asɛm wore hu hia pa o ya kana asa agro bi na yedie ɛha adwen ye pa o man ne daache ɛne abakɔsɛm ye betimi abo na daache nkyirima no so abaya mfaso de ade amaye no ye tena se ne toto na sisi ya ne ha adwen go yentumi ntena krom ha sei ema nema bia nsem fata enkoso e wo man Ghana bekwasem aye wa daachi bia na betimi akoye nsrahwe brea e dia mayema abrofo yatumi afra mo no nya ba ma man Ghana enya won so emfaso no e be se kwade a na se be yegina sisi no okon enya de ya de pa o quotation no kan Matthew chapter 17 verse 24 to 27 na e wo honom se wana Yesu ekoyi se ne sika e di free enamanum eye nsenkyerene no Kwadwo ye nananom sese wo ha woni kyira hwehwe a wo huna wo ho sa na tie wo ha woni a kyira hwehwe eye wa na wo huna wa na be huna wo ho miento akase ebo no so ne yenko yanimu a ye kwa kopiem ewo Zabzugu ewo Northern Region na kroba kwa efene se Tuvugu ehonomo ana Tuvugu DA Primary School no ewo na arehosem abeto da ekirem se contractor wo si sa school dan no a 6-unit classroom block. Yes, in 2017, Bepemo ne. Abai we entry a contractor neka. Contractor nidin Edi Mohammed Badaru. Wotirem se wo besi dan Edi Amagana bang. 2017 Bepemo ne. Enfishan watwe. Ye entry a neka de. Wabra wo hwe ayama nkwada no kogu school dem ho no mo teacher ni gina wo manim. Na teacher ni kire wan wo na ne yi 2W2 3W3 no. Anu aseye mo hye dem ho no mo a ana contractor wafa padlock asafo atuato ene woto da we mu atwerɛtwerɛ pan na nkwada na kadem ho teacher ni akadem ho akyerɛ sɛ enya asɛm ketewa na wabra wototo school dan mu wieye no ana nsɛm twerɛfo bopu anu ni di nkomo na wo kyerɛ mu sɛ ɛdan wo si no 2017 ɛde ma aban na sɛsɛ nkaban etu asasika ne ma no obepem ne get fund for atwi wo mani Ghana Education Service atwi wo mani Ministry of Education atwi wo mani nti ene ɛdan wo na si ye watutum emunsem nie. Since we have completed this project, there's nothing show up. We didn't receive anything. We have access to bring our listing, the papers, the documents. We prepare everything. We send it. We couldn't hear anything from us. Since about 8 years now, more than 8 years, we didn't hear anything. So that's how we have been. So we ask the students to go home so that we'll close the school down. Steady, they will go to under the trees. They will go to under the trees as usual, because we also collected materials from the from
place, and they have been harassing us to bring the money for them. Now we don't have money. We don't know what to do, so that we have to close it down so that the government will say something before we open the school for them. We went there several. There's nothing show up. Enti abusua ani ati ye aye contractor ne din Edi Mohammed Badaru ana okasa ye wɔkyerɛ sɛ aban ne ntua sika no dia 2017 ni akyɛ wɔbɛtum ɛnu ti aban wankasa kosi dama nkwada no ɛno akyi ana head teacher Haruna Saibu wɔne akyerɛkyerɛfoɔ no kyerɛ sɛ wɔn ayɛ frustrated pa sɛ ye kyerɛdeɛ na contractor abɛpam ye gu abɔnten ato sukuu dan mu ade credo ɛne ho safo agu no botom deɛ ɛhadwen. Right now, this is going to affect our learning and teaching because right now the children are stranded. Myself, I'm stranded. My teachers are stranded. We don't know where to go, so we are appealing to the right authority to come to our aid and do the needful. Some of the pupils shared their concerns with Channel 1, appealing to 106.9. Enti ebusuya yenuanom Channel 1 TV for na bua yen ema yensa etimi eka eni yeda wo mo ase pa na eno achi ana district education director awo no wo Zabzugu eye NSK Nhyiraba wo kirem se we die ehadwen papa eno nti wo besre pa sa ban no animu ya no wontu ho na mo na eka bia wo ho no one farmer contractor no. Tuvugu Primary B already has high enrollment, and for the contractor to come and close it down for non-payment, that means we are going to integrate them into the A, and it's going to have serious impact on classroom management because it means that the teachers will now have to do multi-grade teaching. You are going to have 2 teachers in one classroom teaching the children, and then you are going to have numbers as high as 100, 120. So if I imagine how you can give exercises and make them. Eni ayeti ye aye Zabzugu District Director of Education NSK Nhyiraba ana okasa ye nanu achi no abankra chepani a wo Zabzugu eye Ahmed Yusuf Adakwa papa yi wodi ede awurade Ahmed Yusuf Adakwa na yes wona hokwa wono so kirem se wo ha no aba no eye problem too much wono so kasai. What I can recollect, I believe 2 certificates were raised. You know, this project is not locally awarded or sponsored. It's a project under GET Fund. When I Zoo office, the process was ongoing until the first certificate was raised. If the contractor is to be candid to you, a certificate never came to my table here and delayed a minute. I quickly, because we wanted the facilitation process to be fast. And abankra chepani a wo Zabzugu abato mpehia so eye Yewra Ahmed Yusuf Adakwa ana wokasa yen ebusuya kase bono mpani se bi hye wono mu awutu bi a eben ye gina we so na yaje aboafo nkrato abasesi a ye ba mo adwenkyere e wo Facebook no so ye de ebeto amoso apakan atenase Jack makwako hunu New Lucky Electricals na wura mu a eniema wo ho no ese abrochire wo niema hodo bi te se cables, main switch, ceiling fan, switch and sockets, lights no so wo chandeliers, floodlight, street light, spot light, surface light, any lights ahodo PVC pipes, trunkings, any breakers. Ni nyina bi e wo New Lucky Electricals. New Lucky Electricals eye wholesaling and retailing na sa wo pe ba ko so a obetimi abowrem eno nti some ye companies wo ye fiera anasa mo ye contractors na mo pe enkane ahodo ene electrical cables ade adi mudwuma de fo ani kirem e wo New Lucky Electrical wo ye delivery service eno nti ba bia wo bia no ye betimi de niam no abrel na dodo a wo beto no so e wo ne discount a ye de e chewo wo branches ahodo pi Accra Central or Opera Square or Ben Wisconsin International University ewo North Legon womo any DLFM ana eye opposite West London so wo Simabrew Fashion echi hope Achimota New Station New Lucky Electrical eben Shell Filling Station no wo betimi afre number 0559 37 17 63 esa your WhatsApp anase 0244 21 25 01 wo betimi so asa afre wo mo ewo 0245 02 46 29 New Lucky Electricals. We add value to your homes. DLFM 106.9.
Right, Abusia, in the area, my Samawa and Samawa Kwabam from Radial 106.9 FM Casafidio. So, Emery to send Neri, yes, Kunyana, good momrantie, and Samawa Yabwa Busia, Yajibrena, Yadibed down. Now, tree in Summer Tregu, our good money Yabwa Buano Yadiba, near the Tiesa Wote, and a near the Casa Cano, and a Yabwa Buano Ebusia Yadiba. Miamede in Summer Banedia Majesono, a young Suano this year, Upper Kanjich, the Blazer Kinebusian Tantamswa, Yansha CMF Ghana Mlantia, Esia Kain Ewamanon in our tree, or more Bono Ne Kejua, Etutuntna, Ea Sister Odonom, Yam Form some Amfantu and Media, Urum our Dutch Eredivisionum, our Netherlands, Bobo Kwefen Peg Zoli, Omutnafi, Emma AZ Akma Equachombo Mecamino, Omutimubako, Ghanaian striker, Yefen Ibrahim Sadiq, or Form Bruta, on the day no, on washe 2 goals Nina, Edema AZ Akma, 6th minute, and washe first goal, and on the 50th minute no, or the second goal no, at the count. Now this is in Uremo, our Dutch Eredivisionum, our Netherlands, 6 games Ibrahim Sadiq Abono, washe 4 goals, I 3 assists, into we involving on in 7 goals in 6 games, ne one hours throw into Tuado Money Tabwe, Fama and so Urem our USA Major League Soccer Numa, LA Galaxy Etnafie, Echi Bobo Kwa, ye from Vancouver Whitecaps FC, Elbo Meka Pole and 9, Emma Vancouver Fono, Etimumino, na Abrantia, ye friend Joseph Pencil, on the day no ono no share 3rd goal no, Edema LA Galaxy 69th minute, and no boss Agono, Edema Bobo Kwa, ye friend LA Galaxy. Now Joseph Pencil, ne start this season, our Major League Soccer no, we bought 25 games, we share 9 goals, I have 7 assists, into 16 goals, involvement in 25 games. Name one hour so yepa. Ye don't some edimon. Spanish La Liga num. Ewa ma ye friend Spain. Athletic Club Bilbao Etnafie. Eche Celta Vigo Nanyo Mekanimiensa. Emma Celta Vigo Etimubakon. Na Ghanaian striker. Inaki Williams Nazedie. Kamia so the go nation. Edi Atunchenka kana assist na. Enoye. Ono assist a 3rd goal no. Edima Bobo Kwa. Ye friend Athletic Club Bilbao 80th minute. Enoye sa assist no. Na this season no. Winning the 4th assist away, our Spanish La Liga num, Eddie Amabobo Kwa, your friend Athletic Club Bilbao, and one Ankoma Chicheno no, na Okai Ghana, Black Stars of Ghana, young goalkeeper, your friend Richard Oforiana, na Osina Kai, our South Africa, PSO num, Eddie Mabobo Kwa, your friend Orlando Pirates, never season national, and Omu releasing the Menokase, and Komachichi South Africa PSO num, Eba Eche Mabobo Kwa, you're from Amazulu FC no, Omane Richard Ofori Achichin Komedweche, Oma Reche agreement, Richard Ofori Ekosane, Eddie Amabobo Kwa, your friend Amazuru FCA, and one Ankoma Chicheno Noa, Yedi Asumo, now watching Ghana teams Mieno, Ejina Akono, Ewo Air Africa, now a CAF Champions Signum, 2nd prelim stage, 2nd leg no, Raja Casablanca Etnafio Morocco, Eche Samates Bome Camino, Omo Entmante, Venoka se Raja Casablanca, Etmia qualify copium El group stage no, 4-2 on aggregate, and Omodia qualify Samates, every man, and one summonon, CAF Confederation Cup no, 2nd prelim stage, 2nd leg no, CS Constantine Etnafie, almost a cannibal copio, Bobo Kwa friend A in Swateman, Omo Entmante, CS Constantine a qualify, a copium group stage, 3-0 on aggregate, and on my qualifier, Menoka say in Swateman Efima, Ayayo Samayero Sam, Eddie Atuenum, Ghana Premier League Match Day 3, now watching matches Etuja, Dano Memedano, Vision FC Etna Fiomo Shebako, Legon Cities Eti Kanumbako, na Endra Games no Etwaso, Bebiani Go Stars 1, Basekoli Stars 0, Kara United 1, Accra Lions 1, Adriana Football Club 1, Nations FC 2, Asante Kotoko 1, Young Apostles 1, Heart of Folk Endra de Omuya Jumano, Omoshe Kanimienua, Bechem United Entumante, Nyami Admande, Woni Aje Kraku Sports Complex no, about 3 p.m. Dreams FC Edibobo Kwa, your friend Heart of Lions, Eddie Bebweni, Nanke se Bobo Kwa, your friend Media Mane Samates Bo, na in Swatemani Brekum Chelsea Bo, now so because of say, in Swatemani Samates Ebo African Tino, your 2 games winning no, Eddie Asheda, Ghana Premier League table no, say NTA, Bebiani Ghostas Erika 6 points, Mediama Etosmino, almost so Etosu Emino, almost 1.6 and so
o hwehwe teams na omo toatoa so edoso bebre emre ne ntie ntumi mfa ne nyina mbre nyame ya dom na eba ye de ne aka akire no de ebetoa so de amawo enso wo na Women's Premier League Super Cup no eguso ekoso na meno kase ye remu ewo match day 2 na games abaso ano pay abawie no say na tie Berry Ladies ashe kanaba kon ama ampemda kwa abomu mieno meno kase sa game no abawie Berry Ladies 1 ampemda kwa 2 na uremu so another game aba na wie sesia no Faith Ladies ashe kanaba kon Northern Ladies entumi ante enti Faith Ladies afam kunimidie no de etia Northern Ladies yede won some edema about 2 p.m. Police Ladies and Dreams Ladies ebebo and after so 4 p.m. no Supreme Ladies and Bobo kwa yefene Hazakes Ladies edebebo ania enwo enkomo twetwe eno no na uram ewo Africa na watching and a CAF Champions League any Confederation Cup no a second prelim stage no e ba na we ntimeno ka say teams a qualify akopie mo e the group stage ni say na tie what the CAF Champions League teams way and akopie mo e the group stage ye baba ye draw no ye group yo mo na 16 teams are qualified to the group stage no say na tie El Ali opemu na kasa we pie mo Ahila epimo AS Asfa Club epimo AS Maniama Union Sial Belouizdad Joliba ACD Bamako ES Tunis CD Sagranda Esperanca Ome pimo Mamelodi Sundowns MC Orges Orlando Pirates Pyramid FC Raja Casablanca Stade de Abidjan TP Mazembe and Young Apostles when teams makmako edunsia Oma qualify kopimo our CAF Champions group stage na yaba drop near group 4 teams in a group in different 4 groups yeah they want some at the atuanim now ram our Confederation Cup na 16 teams now qualify to the group stage senate El Mazri El ASC Giraffe ASEC Mimosas Association Black Boots CD Lunda So CS Constantine CX Fazien Eyimba FC FC Bravos Dumarcus Orapa United RS Bekani Simba Sporting Club Stellenbosch Start Malian, USM Orges, and Zamalek, and so I qualify. When 16 teams are akopimo, the group stage 9 chebia, ya bear drawn on near group yoma, and one answer no, young Remo, our boxing there. Now watching and IBF World Heavyweight title no etoja, na 96,000 people, and a kopimo Wembley Sports Stadium, Ekoshes about ya, na nyasam ketwa, na Abrantia, your friend Daniel Dubois. Echi Anthony Joshua ebo bona na yayo na round 5 pepe and Daniel Dubois and knock it down Anthony Joshua menoka say Abrante friend Daniel Dubois were retaining IBF World Heavyweight title na yabona baso Anthony Joshua ni aye die e say o retire na o hwese na Daniel Dubois echi nobo bona Anthony Joshua be my mre intimenoka say Daniel Dubois retaining IBF World Heavyweight title na yede won some area to anim FIFA Women's Under 20 World Cup na ochi 3rd and 4th no ene final no nyina etwaguye na 3rd and 4th no ekoso da no memory da United States of America eche Netherlands ebo mekami no omo timu ba kon enti USA for no ena age bronze medal no edi ekofi ena final no etodwa endra North Korea eche Japan ebo mekaba kwa Japan for no entuman tintimeno ka say North Korea for ena age 2024 Women's Under 20 World Cup no edi esio msreso a yede ewonsam edi somo na yenwura na the top 5 major leagues in Europe na otwi match setuto dwa no ebreni nti yentumi mfa result ni nyina emfa mbro nemo no big teams no omo result no na yede ma French Ligue no na otwi na week number 5 big teams no omo result say na koye Leo 3 Strasbourg 3 Rennes 1 Lens 1 Reims 1 PSG 1 Monaco 3 Le Havre 1 and a Lyon 2 Olympic Marseille 3 Uram our French Ligue on the table no PSG Edikan 13 points Olympic Marseille toss me almost 13 and a Monaco toss me and sa almost 13 players on 9 enimpo mupa or matoton trano do no say net year Mason Greenwood formerly of Manchester United or Olympic Marseille wash 5 goals and a Bradley Bacola PSG or no so wash 4 goals way a French Ligue
yempiem ewo Italy Italian sia na dia na otwe na week number 5 big teams no omo result say na tie Juventus anshebi Napoli anshebi Fiorentina 2 Lazio 1 AS Roma 3 Udinese 0 Inter Milan 1 AC Milan 2 nyame admande 6:45 p.m. no Atlanta any Como ebebo table no ewo sia no no Torino edikai 11 points Napoli etos mienu 10 points and Udinese etos miensa omo 10 points top scorers no say na tie Marcus Thuram Lilio Thuram ne ba no or Inter Milan washe 4 goals and Matteo Rettigi ewo Atlanta ono so ashe 4 goals ewo yenrem ewo German Bundesliga na otwe week number 4 big teams no omo result say na koyeye Werder Bremen anshe bi Bayern Munich ekobo mekanum omentmante Eintracht Frankfurt 2 Borussia Mönchengladbach 0 Bayer Leverkusen 4 Wolfsburg 3 VfB Stuttgart 5 Borussia Dortmund 1 St. Pauli 0 RB Leipzig 0 table no Bayern Munich edikan 12 points Bayer Leverkusen tosmienu 9 points and Freiburg etosmiensa omo 9 points top scorers German Bundesliga no Hurricane edikan or 5 goals for Bayern Munich and Florian Wirtz Leverkusen ono so ashe 4 goals Spanish La Liga Spain na watching na week number 6 na omo result say na kokoye big teams no Deportivo Alaves 2 Sevilla 1 Real Madrid 4 Espanyol 1 Athletic Club Bilbao 3 Celta Vigo 1 Villarreal 1 Barcelona 5 Rayo Vallecano 1 Atletico Madrid 1 nyame admande 7 p.m. no Real Betis and Real Mallorca omo bebo table no Barcelona dikai 18 points Real Madrid etos mienu 14 points and Bilbao etos miensa 13 points top scorers no Robert Lewandowski Barcelona washe 6 goals and Rafinha Barcelona ono so ashe 5 goals yenwie English Premier League no dia na otwe na week number 5 big teams no result say na kokoye West Ham 0 Chelsea 3 Liverpool 3 Bournemouth 0 Tottenham Hotspur 3 Brentford 1 Crystal Palace 0 Manchester United 0 and Man City etnafie and Arsenal ekoti obi ahye ne yonko eka mienu table no England say na tie Man City edikan omo 13 points Liverpool etos mienu 12 points Aston Villa miensa 12 Arsenal 4th omo 11 Chelsea obe omo 5th omo 10 Manchester United 11th omo 7 pointer and one answer no top scorers no say ena etie Erling Haaland Manchester City washe 10 goals Luis Diaz Liverpool 5 goals and Brian Mbeumo Brentford washe 4 goals ebusia nyina we so na agudie mu nsema ye de ba no yam fancy mi amedi agudie mu nsema ye de ba no dia meje so no ayengsu ano de hye Ocran GH the Blessed King DLFM 106.9 Yenyina we so na yema yetiefo ene yahwefo akwaba kasebo no na wieye no a ne yebobo ede abai na yebesrese yemfa yetiefo ne yahwefo na adwenkyere kakra bi ento fom na afin ye nso so wo ka ho bi ana eso na asemo mame entimfri ha amintimfri ha kakra mamon Belinda ana wode abai ana wase o meham yakwaba news no edemu papapa ewo aproman ana wase wode ase ne adwuma pa yeye wonso ya da ase Derek ayete edifri kofu odua nkra kan potem ho ana wase yo news no dem papapa ana kofi parliament ana wase wo my Ghana esese ye focus no yetimede ko agriculture so pa wo hair life edifri agona bobikoma ana wono so wode abai akonta kabako DLFM 106.9 mo meli akonta na ye adwuman na mamenten ko US Montreal so na brapani Charles Mante ana wose wo magana fo nyina happy holiday na wono de na futuo ba ko de magana fo nyina no ene se galamse no etese wo hina pakan se ye nyina ya nka mom se ye betu ase de a ene Ghana be ye den amayen firi se eno ne lipa bi pese wo mo ye edi pesika de ye campaign eno ti Ghana ye nka mom na ye ntu ase se ewa ana eye futuo de amayen firi US Montreal so brapani nyame wonhira pa no so wo chia chief of staff David Mante, Mr. David Mante, Cape Coast North, Nsuachi, was news no demu pa. Yada CP nso ewo ho na piaga edifri achem asafo. And was say I am myself yanka ho asem na betre. Abbas Austin and was the two great guys with great news. Yada say any message I want so dia brayem. Ana Opoku active Emmanuel DJ active
ana wose masa ene ye holiday no kure wose ni po na abene eno nti ye wie pe Kwadwo Sammy bra na po na ben papa ewo ablekuma ne bottom nipa boni nti ewrade ana Robert Gamele wose ofa se wo ye dwuma o mo kire a eye easy o wose o kai pa 2009 na wo ye dwuma o mo kire Gamele no wose akachi private mo kire ho na ye defunu bi ba ohwe funu animu a na kire se man never is enipa ansa hwe wasase so ana apodai senyo ana wose Oko, I am speechless. What a country we live in. And that's I'm good to my life. Eddie free adasege. Anna was also what they're buying. Anna Josephine and Ajimine. Was it good afternoon, Daddy? Mo was a gangster cat. I am really enjoying the sweet news. Pa. Ni more the son of manam. Anna knows what they're buying. Kwadwo. Oko. Said I and I. Sana ye. Yankwe. Enti kofitela obe boamina yenko Facebook ono sana madam for bakon. I am a church member, the Church of Pentecost, Cantemanto Assembly. Ne den e de innocent eye paguro na krachi obon homodin ye pa youth ministry no krem and afenso children ministry so krem pa na ne na wodanti DLFM atiefo ni nyina ene ye kase brother within e de innocent paguro de kan nyina se twede yampa nyankopon ma wo so oma wudin no enko so no nya okese ne ye wudin ade pa bia nyankopon ahyehye pese wode ma wo na fiwi no embra mu tumi biara be so de be kwati a wo ne wabusua de twede yampa nyankopon ene Nhyiraba ene afizo Okogyeabour tiase nti ye betena twini se te ema won so anya fam de nyankopon onhyira wo na ye wa wudin onya okese pa happy birthday enko enfama innocent paguro the Church of Pentecost Cantamanto Assembly encha kese enko ma pa ayo enti wasofo de nanu asi ena ye dwada na nadwo ase oki ene ne mpamfo besi nkonya fiti sabere akopem se no miensa be bo eye DL hour kofitela de ko Facebook no eso asedan kwama wo Ghana ni sa wo je brema ye kwame ye besum ye sa asomfo medin at the gun stakatia meeting kura wo ko Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy B mo vidien da DL News.